Di mapana lagdaron. Padasam ti mapan. Padasam ti rumorta kitam. Makaraman ka. Imbes ngayon kakidag tabas ti arubayan. Na. Tapapalamanan nga laklakayanan. Apa man ta sinakayan ta motoran? Bakit? Ampay? Hanggang nga na-inform. Mapana lang di porok center bakit? Mapanag di waiting shade. Ta adda ti pa-meeting dagiti kandidato bakit? Ay na bakit? Ampay di ka na-inform? Nang rugen ti kampanya bakit? So nga mapanak mo't agdengid Kalnaan nak Padasam ti rumor tabulbulong ka. Ay na? Apo bakit? Mait tapay manay. Mapanak lang agdengeg bakit? Iti diskurso mo dagiti kandidato. Tapno maamwak mo bakit? Dagijay platapormada. Tapno amok tubot kin makapili akmat iti ibutos ko nga talagang agserbe dito ili tayo bakit? Ay, amamukan lakay. Makapili tagtakem nga. Hanman nga sakti luklukom lakay. Sa amok mo latigagaram nga mapandidjay. Ay na po bakit mait? Mapanak lang garod agdeng bakit kaya dagiti diskurso dagiti kandidato. Tamno mamuak mo't ati platapormada bakit? Sayang mo't datay kwa. Sayang jay. Ay, amamukan nga laklakayan nga kunak. Agdengeg nga. Amamukan lakay kunak nga rod. Kaya mo ti mapandidjay, kadayjay migilito lang ti gagaram. Ata, arak lakit ti panunot mo. Ay na po bakit mait? Dingdingeg. Ay naapo lakay. May salaan nga migilito ti sukat na botos mo. Talnaan nakman, artek. No apay aki di ngamin nga, no kastoy nga panawon ti botos. Pati arak, layos. Ay na po, 45 man nga aldaw ti kampanya. 45 man nga aldaw nga agwara-wara dagiti artek, hindi ta kalsada. Ay na po bakit mait? Mapala. Padasam ti mapan padasam ti rumorta kitam. Makaraman ka. Imbes di nga pang kagtabas na rubayan. Ay nakin apay nalipata mo. Haan ka nga nakarehistro.